Kasiebo mu akotra no ebi ene se opanyini bi a wono agyabe bi atwam okopiem ba bia ni anwaso bekoya na oye presiding member watena dwene e dia fagre sidia mampanyin na dan kwakufado wasia wapamo eye mansini krache ne mansini awuafo num binom no wakasa fa woni ade mu nkyeremu dinam sanso ana sanfufuro mu alankwadwo kyerɛ maten kyerɛ sɛ wade plan B ba na plan no eye plan B na wo ensafufuro ensu emu anu wabuama ntam ya kwau anafo mansini no ensu emu pani kohwei wotem se basabasa obi ama ne hono meso a kyese ani enyan pa enra da na jese ebobo baaye na babia mpempen yi akwakoduru yedimu ama ne bo ebesomo ya na nso de ensem bi ato John Dramani Mahama nim so oba mo mbe ye tintintinti te se papa no Jack ho ahwan adeshimamba yede asida kase de bema ye na boafo a wonom eboam ye de omamu nsam ababesom wo na kanese no se company bi kire mu se wope asase na se wode befam na agya modi hu amane anase modi hu kita hu na mamre ne amanye bia wo so ye bia ono so aye eblesem ye betro bia ekora wope asase no ebie na de mamane bo ade asomo sanso ana wo ye fie wura watu adi bia wasom na tie Kasiebo nan esanse enei agya obi so ehia dankora bia ahan ye de mu enchemu de besomo ana afi Ebusia Masha Beauty and Training Center for Sukrayemu and Nawie na wuchira wadwen 0533898915 0533898915 Ode faso Ahenkan edi amount sanso na dwencha kro no SMS ya mabama with the faso afi Facebook YouTube so yedem search Ahenkan 93.3 FM FM ni capital letters atwa kase uduru ho no ahwegum Kasiebo edi amawo eyeme afia ampofowa mene original adwen pa henen kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afei ma yenhye nsem no asese Ahenkan FM edidem nipa wakwafa movement for change oshugbokuo abakroim ha aya alankwadwo kyerematen na o ya MPP ni people and wo hwe yo senior bi koso MPP amanyokorum na ni nye hunte ne herabasa eno an so wakwate ni movement for change na wo ma hyenso de eya fafranto butterfly ba bia obehuru bi akokosra de nko a yellow sisi day for corner eno an wo mudi roli town ba bia o mangara ntwo ni zigizagam ba bia ba fa bia chese movement for change for nam hono na chese akoko srade no na edi adenteche na alankwadwo kyerematen dia babetu dwaya wo kyerem se wode ensusuya foforo bi ba ya se ensusuya ne betimi aboa magana ensachae mapa aba wose pembre Ghana yetia no enioma bebre no na enkoyie Ghana sika sama jensrepe Ghana mpuntro ayese Apollo Hike International tepu aponyanya kwada wonyida chesi yanku yanim se ya enunti en wode sa eye ensusudua afoforo na ba wato ne dibrofu kasem se transformational plan na TP ya wode bei eye enioma papa ya wo kire se ebetimi aboa sesa Ghana na Ghana akodu ke na boshe asase no so wo kire mu afibia ya baba to aba bosome no Ahenkanya ne edudu mienu Ahenkanya dudu mienu sa Ahenkanya ne mprato so na cheze 4 years no edu woni akwa akoto aba sa ekrimu abati NDC fo ene ya manifesto ni o ye ba ye de ayi na ba jana hwan ye de 24 hour economy na MPP fo nso se yensu ye ni egukrudu fellow kukrudies ye ba ye di we na ebo ye di we na ba ye digital di capital D na di kan chese manifesto wonworo nyan nan wada manifesto mu asem bia ebusa na nado dan kwa kufuado oso wono kura ni wrafi nanu asante manta bia ebusa azin wrafi enfifi manta mu o kohye sa agbo no kura ebusa no se mena me kan sa asem we se adu show boy wa na kan asase mi no se ene na mi wrafi o na chese manifesto no a ewo kuro ma se ya amanyoku akese mienu di adwuma no alankwadwo kyerematen se eye woma no keke ene wo de kansem bo hye hunkwa no mo hye wasa manifesto ni mu ho wo mo hye bo no hye bo na dani duru so no ma yiwamani
Wamayi wamana ewiasa de ahimpa ne se nipa be hyebo na dani bedru ho na watwi nani agire wo na wasa akotini so na anu ada kan asem we na eyasa pe na se de wo top pressure ma no e wa bro no ahya ni bo enti wo se manifesto ne nyansa bi anim e wa Ghana ha esa so mo tworo pe omo na wesi yebewe enu no ma tworo wo mu nkyirem kwan a ombefa so ombe sa de no no se ye plan ade bia so ye plane ade bia wan hyedan fangu nsani ani ahunu ankari anwe no o ka pe o ka ne tra dan duru sa okwa akoya na akwa danya tentewuro wuntimi nyehu esanse wankasa unnim ade na wo hye ho bo no hunim de bia unnim ho baba enu nti waso ono no de wode enhyehye mapa begu fom seye enu aka ho asaba obekire kwan ya fa so a na hia mu osoro ho na sane baase ha na bibi nso etwam tiane ehu enti enu obekire mu na bi nso so wo se ode bi ba wo bekire mu de enti abi no ba bi akoa abegbo ma se opemfo afu no ni nya wo bekire chem na Ghana fo hunu sampa no waso wode banampa so wono onimade kra ebekeka bomu amaye enti obetimi aye binu nso onimade ekeka bomu amaye bintu obetimi aye enye kasa hu tra keke se manifesto ye be one district one factory se kaka ni akato wagbagayam Ghana ni tepe na popo brimbi machin womuso omude webo free SHS womuso omude ba omude ba wia na afi adwuma no ankasa wo fam no omo ya enyeye Basi be election see party bi ade manifesto beba na utie dia na manifesto no ewo mu a na se dodo na akoye promises na Ghana for no say they want to move beyond manifestos afei de monfa plan ebi mra na yehu se plan no ebetumi ama promise na be mu ana entimi manombe se oba na be ka se 24-hour economy and no a promise. Ghana for no see, dear now be ya a bit 24-hour economy. And no need the plan behind the promise. And unti almost say, ya bre among your kuno. Say, near manifesto near Mofa plan. Now the plan by near Shem near ye dear, near to my catcher, say, ora, way and yajuma. And tea, San no mammy and unti near fair freedom. Nipa wutini nke wano enadi kwaya to the movement for change abagana ha say yebra Alan kwadwo kire mate Alan cash no bo she de nyamsi ankar kra wiase me ya misi ade ma hia me tan pa no so obeka asem na dani bedru na satase aye no wo sa kwa kapez odi anya na me ka asem we na tobu ka hwe me mpo ka oboa nso oboa tray otro kakraka pa na anu adana na do so okosi habo e won fifi mantam wo sa mo kro mo rafi puso o matro o maka ho asama hye hobo wahu nipa wuti ni ka wasanso to aso bia mu alankahye wasanso to aso bia wa no o kire mu se Ghana foto ba ha o se ye hye obo ni anisu afei se bo hye papa bi kura aba po be ka se cha afecho Monfoma sa mon kono hwana mo makaka mo antimi anya mo sa beka bio ho yanyini enti sa wo hye nipa bo hye ne bo na wa anisu a e magidi a wo mu ono ekọ fom etofom kra enu nto ye ka sei ono akasa ono di movement for change ni ba o mawurawura Ghana ntwori ni zigizagam ahunu se Ghana fo paaba Ghana fo gidie wo MPP ni NDC mu ono atonsuom ti se de nkofo bi campaign atonsuom ono say wutu say Ghana for to na omo pedida so they are looking for hope enti se wo hwe normal e course wo summit ya na eno so a signal for hope say e wo mu say normal mu adin so say kuo bi wo ha wo mu say omo ba aba mu say no be ye dia na say nida so ho enti na e ma Ghana for ma ya ba mu mbu na ye nkonko ye Ahenkan FM etu ona di hope na Abraham hope papa capital H nipa wutini kan wano na ekwafa ba ya kwafa movement for change oshuboku abagana ha Alan kwadwo kirematen Alan cash Adishimama ya pemso na yakoya nim yedaso aginamu ewo amanyasam ni amamuo enwo enkomo na eyade se Ghana fo be kaya ne na wotwetwa mu no na wie ya nim wa na yehu sanka ta bididi ahim ewa be fontentan so
agye kope bi de ani abo akohoma na kyese ensanu nkyeremu ene se His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo Ghana man panyina akora gya ne tumi so ama eye aban krache ne aban wura no mako aduonu enan 24 wawo mu nyina konsa ayomato ase akonya wa kyese otimi no munya adwuma wapam won asami beto odwa ene abusuafo enya asam ketwa ena aban ebresa abran mu na apam nkrofo we die nanado ebiso wa ya ade pa esanse ukopiemu ewo eye mansini binimu a utimi sa nyoma nkonkan kra sinipa nkoye na yesa nyoma nkonkan eti ebi bona nado abaso ebi so chemu se we eye hwehwani mu sakin efasio bia ni so ene obia ni na dwenkyere sade Ghana mamla no so ma ho kwa se ye kamamika bi ejide we utimi nutimi kafa ho di wabro bia anya hwehwe eto bia che na dwene na opanyini ba ko mpempe oba beche na dwene eye Akan ukopiemu ewo baabi ani anwaso bekwaya eno ewo eye atoye atifi mantamu ni mu a Western North na wono no ye presiding member ewo eye assembly ho sisi amene okasai wo ye obi a wa binseja eba no kuaye dwadie ne ntotoye enso emu a enti akosibdo ni se wo fra no professor in agric business Obenfo Robert Edu ene ekasai wachire se wano de wohunu se mampanyina gina sidie na osi ya no nyame anim no kure ni obonsamati kopo de twa wodie ayade se ebre wasanka ye hwa ni mu ema ne yesa ndotoye no atwam dadadadadada ai wasi sabre pa mampanyina di sadwe be de obeka aye late na woto ni kasa yeso no kire mu se wano de kohunu se ka mampanyini ewose kasa gyasidie wei enkosi ndadada na enka empo enye mansini krache ne mansini awurafo no nkwampo wano ankasa nkrofo wapa wamo edidi bra hye wonom nsa asoafo ne CEOs fo no ministers ne eye chief executive fo no wase dodo na wase kiapam wo dadadada dia firi o maso ye ho sanse bi ntwa tau enso mo te wonom agye aso na boso na da akohwe obapa da bia watwena nim na wakane na atoso na condition bono abrantepa wono so da bia wagini kiki na watewa na condition bono saa wonsi fam kwaye adwuma eti mampanyini de dikana na motuo na watu na wopam nkrofo bi no wase eye pa na so ba na amantem ye ne se ebe ye nhwesode ama eye wono masisi omudibire kura wo no ubose kura na otosa meso ye bepam ya na last minute ye bepam ama wagaza ubose ye so kapre ba na aka no ebe kam na so ndo gidie se kama mpanyini man ho ye hantam so e de ba be se ebia na mamu atoso miedu mu no be mfie mienu aka be mfie mienu na kwa bepam bi ewo mu anu bepam kakra wose kasabre ka putunyuma ekoso e o mensin ahodo ni mu a e kanya asem ketwa. Unfortunately, this has come very late in the day. Now, expectation ka president ka why some of these things long ago. And yet DCs, MCs, and ka ministers and CEOs are holding. Now, person ka oye reshuffle long ago. Unfortunately, what na huama emreko. Baby oha ne biya DC na ohono na ne mode mono enshedan so any kra. Ananse ni pana koye bibia. Se ni pano twaso na oye DC na MC na ebi ebe ha district no ama aban no so popularity our district no na ebi a ekofom enti under those circumstances no de uyi nipa no free wa ebetimi aboa ama district no enema asesa kakra and the good aspect of these things no and say eboa ma obi nso a oye DC and MC ewo ba bi foforo no ono nso esete airport na siye eye na adwuma yiye because onim say wa anye adwuma ni yiye a ebetimi eyi na di. Opanyina wotini nkan wano aye former babiani anyaso bekwai presiding member Obenfo Robert Edu ninsam kaya no amananso wono ma de bitu aso kyerɛ mu sɛ ade ba ko be ha dwene pa wagyasidi amampanyini asi ade afa aban krache ne aban awura yi hu no sɛ sisiam no kase yeto aba edi yi assembly members foi enkyeye emse na watwi mu kura mpo ne ebe mo akwaso akoframam na gya mo so ahai na wama afiri ase adu mu dwumadie na mo so awie a ansa no maba ba yi eye presiding member no omuyi ni wie a ansa na sa empesu awodo ya mampanyini apamo eye aban krache ne aban awurafo di afiri won mu yi
ya hye enso so atowo no ma mampanyini ayi omo so mmehye omanan no so aba adwo matum na asembusa wa no ne se assembly members fo omo kwakoyi presiding member kora mpo a wa kasa hwe sade sebetie achemoda yedie ya tena ho ajese na ko be se bosome be se dumu osede wansa ne yetimi ayi presiding member wo kurodua yi mu ana jese anya asem ketwa na wei samia ya wudu yi se koba se baabi so assembly members fo ni nyina adwan ko benkrom no ma anje presiding member ye beyi no anase yede wo mbe kire no ya nhwe anyimu baako anyina ntum ntam so na wono so ama mahwe amoam ya nje sa abankra che cross abawura kra yi no so antuma ya ne ya ebehu sampa ebi be fa ye ho pa eto gidie sa adresidie we no ye tie okasa ache no eno no esanse ye gi MC no anase DC no krampo atumu no eno eye boate bidie tibi edi be se bosumi miedu bosumi miensa na aban yi aka ne bosumi ahe na wakọ eto gidie sa adie we die ebe adwene yen district assembly system say ni si working no nyame adom ye nya kwan abaye adwuma ho kakra ya bo DC din say no choka ebe ba ho a ye be twen no twentwan it will take some time. Assembly is very controversial. No, one share approval no cry no betimi take a very long time. A best answer be hard dream. I feel na ya elect assembly members. I feel ne ba be inaugurate assemblies no. Na before on betimi cry be kan MC who asem no. Just say ye to abayi presiding member. And also betimi akoye twintwan. Say one share be 3 months no. Na moda so ete presiding member election. Uwie no ansan wa ba DC approval. Into new places no mpaye ne emmo se ebia omukọ omu inaugural meeting na ombetimi yi omu presiding member no on that very day and just after 1 or 2 meetings ombetimi yi na omu yi wi so ayemo mpaye sa assembly members no so ebedwen assembly no ho kese na nka watimi yi a confirm DC na ban edi aba no so ma anye sa na omu dragia I can bet you say e be take be 4 to 5 months and some of these people ya confirm wo asem na dawo no abusuafo opanyina wote ne kan eye ankane babiani anyaso bekwai mensin no wonmo emra hye bedwani chia mehene aha ono oye speaker enti mensin chia mehene ena chese wote ne kan ankane eba nuku ayem susu a wabenseja enti wono eba no eye kuaye dwadie mu a waben ye frɛ no sɛ professor in agric business obenfo Robert Edu na atene ne no yankwa ya ni mu aprem to brakam Kasiebo ni mu na wo kyerɛ wadwen 0533898915 SMS no na Ghana mampani dada John Dramani Mahama Suguso ya ne to bontoa na no da obebofa Apuo mantem was se wakwakodu northern region esoro ho na esoro no kushegu empatem ho ni yendi empatem ho ena wagbo awura na hono mu awakwa ne okọ nananum anim ni okọ nananum anim dagbon ohe ankasa ya na Abu Kari ya wotoso mako mienu adinsemfua bi to nanimu abra John Dramani Mahama ko ne naso nani ayana na nkasa no what kuche nsem no gu nkrata so ma owura bi no obekan enti yana nkasa no nsem wo ena abusua me be kyerɛkyerɛ mu yi ene yana no Akan nsem papa dagbon he Akan nsem se John Dramani Mahama wosre no papa sese na wo bonto akọ epuwe ya toye na afo ni babia no tumu gabu nyina wanya obekọ no woka de akyerɛ no sɛ wonhwɛ yie ne nsɛm a wɔkeka ene bo hya kɛse atopa a wɔhyehyɛ nyina da no oba betena so Ghana fo sama na kwanya bio a wɔnhwɛ no wɔnyɛ ni nyina da fenkyem na nkwankɔyɛ sɛ wokura de oba betena so bi pɛ no akɔfie akɔyɛ assignment na asa bɛbɔ fofo de a ene ka Ghana fo nsunsu besuro no pa no nti wɔnhwɛ sɛ enwoma hodro de begu akwa mu a Ghana fo ho ebedwo wɔ mo no wanye na eni di samanyoko no ebetna benja so osre papa se John Dramani Mahama enka ensempa engu Ghana fo hyebrem
Ghana for abrabom na nye ano nso ne yɛde ka sempa no ɛyɛ adwuma wonsa no adwuma ɛno nti dagboma hen yana Abukari di otoso mienu ene de nsansem wetu dwa na wasan so to aso bio wa no wa kirem se wo ba aban mu a wosra ne pa wosra no ade ba ku bia wo hu okrom ha ne se si yato ma abama obi so metina abandwa no so a wo ba pe oh yan sanfuru mu wase twa fecho oh unia asumasi wo mo nambo minister we wanya adio asumasi ya wo sha office ha se wo mo namba ntwata wo se yini firi hwafo obi sha wo se twa fecho menye si saade na ekoso aban ba ekoso no ya na se wo Sir John Dramani Mahama so wo ba pe nipa bia yeti bonkoso a wo mo adwuma ntwata wo no wonyi ni firi ho no bo fro sha resh afre na asam wo kan wasi kwafo bia bom to pampers ni brazia abom to bebo ya hyada anyanyan kwafo afirim na hye badwam atimi akasa asumasi wonya adwuma ne yampe ne performance yini firi ho enso ja Toronto wasi chinchina atwan wode ne behye ho chinchina atwan no ana hwe sikasam so ho amemma na wapo ahu nipa kro enti no sa ya tenetre wiase tenetra Ghana ha sei na yase resha free no yente ho asem na obi ye adwuma na sa adwuma no ho ye ne nso ani ne ansesa no a enye na be ha adwinto sese Mahama babetna so a onya resha free tentembra no se ne be ye nkofo to be ye hyehyehyehyehye watini seat ne so te akunya no so a wonim se akunya ne betimi adane na hiri na to baabi ebre bia anti no wo be ye adwuma na firi na komam ton se ne be ye obetna so ache yana sanso to aso biewa no wo kyerem se ensem ya wo ka kyere ni nsi wonim no afa ba ye adwuma Ghana fo bedi ne ho ya papa pesa so no de waba betina kunya no so bi pen ene wa kwanto ko fie na se wa ma ba ye ayi a ya ma homework no wa ma ba ye homework ne dia ka Ghana fo bebo ni tututuo pa a kyere ne se tumi kura Ghana fo na Ghana fo mo bre se fatamu ho ene mo modasani tumi ene ya nansam a wo kan ye na busua kye wa so e wo he asem tie bie. In seeking to make this legacy a reality, when you get a nod from Ghanaians, do not shy away from reshuffling your team to get the right ones on board by merit and competence, and lay off even loyalists but mistakes who will only churn out mediocrity for your government. This applies especially to your kitchen cabinets because they in reality rule you and the country. But that will be a mistake no Ghanaian will forgive you if you happen to be the chosen one. Right now, every Ghanaian is looking for the leader with the magic wand. Would that be you or your brother? Only Allah knows. So a word to a wise is enough. Once again, I send my heartfelt welcome to you and wish you a fruitful and memorable visit to Dagbang. May you have a very fruitful and engaging interaction with our people during your campaign activities. Allah bless you, Allah bless Dagbang, Allah bless Ghana. Yeah, nipa wuti ninkai wano ena ekasa ya edema Dagbang he yana Abukari ya watoso mienu. Adishima ma yenko yen animwan na ansana no ma yemfa da ema ye na boafo ne antoa kwantuo no so sanse etre nyante ye na wadarumo company bi ekyerem se wohia asase be se 2 plots na afi no eja wode afem no na wone nso edi hwano baba ye amamle ne amanye bi a wose woye fa hu bia no waye kado se obeye na sasasi wo pe ewo eye kwantempon a eno eda achim odan twam befa achim aboabo wurem ewa asene ekwa no ba bia kwantempon ba bia wo asase da bia no eno be se 2 plot anase de brosa no wodi an so be frɛ eye ofra kontabudie 0244 878763 0244 878763 na afi wo ne mpanfo so monkomo na fa fam yen na yeso yedi dwumadi awodo ewo so na mamle bia so wo hone yeso yenye na etimi aboa na sanso na obi kirem se wo pe single room self contain na ja won so anya babi di tire ato eja se esumba wada room o se wo bi ewo eye achem aboaboa de obeye nie fremei 0545 95 05 02 0545 95 05 02 na afei wone aye onipa konso timi abonkomo
na etimi enso aboa Marshall Beauty and Training Center so say menka cho se wo oba wa ho siesie no eye ho na wo se wo ba eba no ekon ro knotless box braids obebo ni nyina edi amount the wig is wig and so Marshall na de ba ye ntino wig a wa usomu yes uhiri a na ehiri uhira efese wonimu ye fronta ne closure ni nyina wo be ye edi amount o ba beto be din wo per wig o ba be ye wan kasa engagement na wa ba be ye ne emfa de se weekend ya na se bia bosum mienu ntem freno na book no na bibia enko kama emfa ma pedicure ne manicure nso onimuye pa una murom ne wo na nti won be moto kama enkote be sheet na wa benya amane emema no mta promise no obetimi ya promise we ne enumre uria me ha 200 afe oti be sheet na o se onu awon pa ma odado onu an woni tim se me de ji ade ba shada ti unya ya na wo 90 kwati be sheet o se na me kwa koto be sheet ntine ene eje 50 I lost mine Mr. Emma lost mine now enu nti ko ni entwu na mrom ne wo 90 won fa ma ma bibia anya kama yenkotwitwa mwore no bobreku yentwitwa mfa ma na babia anya fine eja o she slippers ya wanya enmonyam kase bi ene akukuduro kase bi dia hya afen so no eba ne makeup no so amasha ni miye pa the product papa na etwie enti no won se na so obe ne ho ahwan bi angu anim kama eti wedding birthday shoots wo kwa akoye no bosumi edi wanim de keka ho nyina mesro from masha na won twi makeup no emfa ma upese usua de mbobọ so nyina dan so a kohoi na won cho se de masha so wo kire ni free o ma training ni free de hian so bepe baabi abeda e wo dan patam ha enti na ne wo sori anapa wo beje ntitiye free o free o o kire ni free o nsanu jumo free tani ebi mu ko free SHS no we free training na masha ede ma wo enu ti chane so se owo oda community nursing training school kwan so na obehu no Frezo 208 309 581 0208 309 581 and 0244171667 0244171667 Ghana Arishmama ye koyen anim ewo ensam foforo emu na yedo eba ye ne akase apue mantam ya na yakombi ponimu ho kwau eye anafo mensi no enso emu na kroba kwa edi anyine ewo mensi no emu eye kwau bepon ehwonom na etiese efiti na bese na fu bese miensani ene ehwonom nyasam keto wa ye beja benya enya asam ketwa na ni nyina ne sementim wase bi na chese so ama ne home so ewo no mo ewo eye adehye no mo a anasa mabunu a wonom wonom enso entem enam so ma positive a wonom ekọ so mo kwakọpẹ ensem no enso a no so sam no egazei ye sabio ye omoni binum de asiani ama ebinim so eprepra ehun senkaye nya asam ketwa aifufuo nyina no sam no egazei chaso mo so ajo mo de ejiche so mo a ne nyina no eye arawosem pa na yapesa yekọ eye kwa bepon na yekotie ensem no sadia sibi etia nkasa ani babia abobo ensoso ede eduro na eye orura danso abiama wono eye kwau bepon alliance for development wonom kasamafo wono de ekro no butum bi de akoso nyina na ni kro twawisi wo de ahunu bi mayen kwa maso ya ne mo enkomoi orura danso mahen hello yeah hello yeah Mr. Danso apomai Dr. Fiadomo. Okay. Kafra. Shema me why was say number now friend am say nye Mr. Danso abiam no na ofre ye. Hey producer no. Okay. Enti se Owura Danso abiam atwafa ho wo so be kwa be pa be bobo ansa no waduru no yese yasem ketua kwa lo bia davete network na ko ba bi foforo
etu dia ye gusu a hwe se yensa betimi aka eye owura danso abiam omba ye no tie ene eye municipal chief executive a wono ehwe eye kwawu anafo mensi ni so asem no ekase kwawu bipon eye kuro ba ko a ehye ne mensi no enso emuo eye onimonyamfo Emmanuel ata ofori senior wono nso dia atodwa ekire mu se mpempen babia sabio ade ne boboba no ano eya ye den pa mabunu no omo no wono mani abre se krodom na ensam no nkire mu nyina ne se o kyem se owura bi na agya wono msusu se wakwakoto na ayase donko wakwakoto na wanto no kwambone so kwampapa so asebe kafra etama mabunu no omo eye kro ni mu no adwa papa lai se owura no wono msusu betetena pansam no no ahwa de wapiri ho wayase ye wode sa de oyade nipa na enumu na enam so asisiam na okazai ye kansan foforo basabasa ama ne homeso no enu apolice for boy amane so ma chinipa makoma aduanan wotwe a chese wonum nyina no mugusu a omohwehwe omo enzemu na onimonyamfo Emmanuel ata ofori senior ediasrisede to ade hye no momo aye kwa bepon ese wopoma chopa uruye watimi wakame mentiase amane nkome mane fa no wunni nyina no wamonhwe ema adwebrɛwo emra kuro ni mu sɛde ɛbɛyɛ betumi enso aboa ma nneoma atimi akɔ ɛyɛ enkan na wodi ama yɛmfa ɛyɛ masini krach ne de no nso ansa ensam ne pɛsi yɛ dikan fafiri nase ɛde kɔ ne soro meɛnkɔ ahoma ne so danso abiamaba yɛne ne nkɔbɔ ɛyɛ enkomo ɔse omia kwa nunu o kwa yɛ nsagani wa anya asem ketwa owura danso abiam otemi nka mahen yajide sa akra mpom boko pom de boko na ground na nche danye boko yeti okasem correct mu se waboto kakra obraba anya hwe wedi wadaruma ni ewo fufuo ntia bese ya be pre ho na yanom ho nkwan kwa ube pon wadaruma dien na ekoso ewo ho so we de me boni tofa atre etifo best ukude twemu anopa best nunuma bapon best simanum na ekura bia ye fe no adwumasu ben adanwa mpotem ho wanda consult ena nkrafie ni fi ma nkrafie no doso kakra ho ndia ona yinya na ntia sa branche bia wanya mfinhia diunum yense fe no kwati nkran akoto ahye maame bi so na maame no ho no akoye se intercession ekira nkwantanan a ona kura ni siwa so bi efi na bi ba o ta da si ho etabe etobi ti se ensa maame no so to kafe koko ene ofuma ba ne niam bebre nti maame no ase o ejadini e bi kakra wo no akai eto ensa ene kura se so de ni se amana chena ya ni bi mu ekai akobo pono akoto ensa nti abante ni kobo pono na ususu se on the ensa no obeto ene so train ne de babo nti eye se ne obe na kaya ka de no na da kura no so nto aso no eye ye maame akua kirewa wanye mfinhia aduanan miensa wato ananan mo nsia bi ne wofa enso kura pe ho na wofa no so ebi de kosi epi ono de abusuafo emai asotie se wanye mfinhia be se esiem nti ofe na anko no ese obi mbrao mama yikumio ono so yeso oba de sense ne de montiti ye nti no agese ye odi bone no na be hu se wo ba bra ofani tu horo kwa da anya kwa na abanke na satam na bia ba bia kanu pia anu fiafia ya ekosuru ye di shimfri vp omu chiruma no eno maso a ade bo ofano ofano bi oto ana no mo nse de wa mu a isa ni fi na inti second eyewitness a friend Nira Frederick amankwa ono so ekueni osoro ntempa kukurum akwa afum no so kote eye an baba ye mama ye kumio mama ye kumi don so yes o kako ye mani abanje san de ba no so mo no de asan kuruma gunu nan tem man ho ye hariye e ma o ko pe ba bi nti o ko pre atofo ba ye a mo ba ye no de nti abanje ko se pin ko ya fa ma ne fu fam ama mpo wasan admin sake kana o de no ho akawura nti ba sa ma kwa ko ye nyamba sam kakra ene arahusem kakra aba
said another matter and can you my mamma and my money into almost so a fire if he can see so. And my man here committee, Mantia, and a year 5 volunteer to a Mukia, Finana water. In Chicosi day, and of Pabes and watch. And Mantin because chain of the next town, a year the municipal capital and price one, and the point a bought she. Now, I'm watching no more fair police and telephone by. Nanka said, yeah, one is our mom, the police station. You mom, they know about him, few moon, and I didn't picture it. And I saw Macuyan. I'm not getting part of one year coma. The study has medical about a semi of a training figures. Nay, one year branch and it in a young and one dependent below a year clothing. And my clothing, you know, Emma, if you saw more branch here, waiting to say, if you see, I said, Yambrasam can see what idiot. Almost so, if they couldn't be not a tiaka. It's a Bible said you are just a canoe. That was a canoe. And on any part of the doors, so I'm a pussy for no so engineer control problem. Bra, or me as in combi, you could see Tinker, and then a free a year I feel in Ticoye. And my band maintain a horse. I'm a say, no pabe, no pabe, no manable bear, don't crow our post media. So, na a bunch of Tinker, a domain name for. I think so. I don't know fair reinforcement by one issue to need to obey move a man independent be too calm, a man be toy, a man being so equipped, and ranching also a shot as an umber combo. No, I say here, I am feeling fish and then another crank as I can see on back boot to my papa and him as a police pickup, police motorbike. I'm a pussy phone also at your Google, Krum. Okahu, open near Buani. Ama, and no so for Ashim for the Niabu Bon for and no reporter pussy for the mine, not say. And if I said you are so back, and I'm thinking pussy for chum, I did the Akutium kind, and echo for idea. Pussy for also Oko community plaza, and go for castles, and so no one will be to at a Jimmy for type. And also Akofa, and she was their bars. I made it. Yeah, airco, idiot and chichi, among 4 9 of home for them. Eh, Kura. Nipa do one hour one kind. I hear ye, any pista, and I go for echo. Hello? In the something for 4 or more welcome to Mudia. And you open up and another house I read here. They open you to not watching. The only not put the phone in shed and news as a grown for them. I hear ye and is done for 4 times for a country about a year. Into your banners, if you know, air and crabbacy to illumines here. Nothing no face of woman and I wear me. There's something no put to Pulma, could see Pulma too. And I said, we will every year. Maybe I'm thinking I cry if you or them will be now. That is Rugulu. The Bassa, we know cry no cop. General Abaye, Lincoln ones are so far they have run away. Almost in the police Amoka, I can see me no more to Libby. About the PMO, our police new pickups and also bears. Nanka, if it is a young and just a year, IGP, Yera, Jacofudan Paramabiti, let's wait to the people or my regional commanders in 24 and the team and prayer. What came as a year IGP about Yugoslavia. This year the Chrono, Jordan, this year of Pradia, a Colombian who are custom. Shop be anywhere will be, Kai be anywhere, while we do according class here. I just said, yeah, if he and price is to my court to say, don't go Chrono Tiasi, and then comfortable. Shop in what to do. In Prince, Amokas in the Kakaka, the chief palace and any police speakers and the Siwa. Una no Macra, just a mamma, or fear party, or my Philippine, and I'm saying, Joe for an eye booking, and King Commons so. How may you for a yes or sir, and if you are the pepper spray, tear gas, hot water, Emma, a pretty crowd, man said it too. It can't be a bit in the Akakoyasm said. Edisia owura na sabi okodi nyamna wosem enam ne so ama we nyina akoba no ohene. This idea said make us in the panel to Mintino. And Yabia will be a bit in the necessity and or police station A and no police station B.
see I am no said here. You know, in the policy for a do run across. So, reach me at the Kasiebo say, I see how the advantage because it can ground these and Brassam and acquire I said, yeah, or they want number team. Or more policy and as a police station for Tia. Eya asemu tisi ade obi ampie eno ne ye ohye abamboko ne de atom so ana obi ana abo percent na obi ampese obepie ya di bamboko emfa ohye bia nto so ama nipa na igane atuwram ene ho nkoro ba na ye ba kwa ne tlemfo no ye twebe no mo kan bi ne se ugo ho kra udu ho hwe se kra wo ye sofo police fo ni misa wa no asem ye be hwa ansa ne do atna ka mu Edwako. Intini, I push up any 24 cra, only Bosia, Obaku, Momo, Omu Dim Casino, Yaki Bikwa, Ansha, as a conference and Zemaba. It is almost the Numu Mosi and so Yaki Biko. No crowns are quite and Pussy for in Misa, when Massam Crass, so yes, so for the encouragement crown. One thing you're not there who be there, answer the those and Century. Now, I dear told me. Na the 20, the balance idea could tell me. It can be any FM crowns and yet me a faster in the airport. Enti dan so omo a ye chi wo mo no na omo ye dan na me ye chi wo mo. Omo ye chi wo mo no de ya na jo ma de ta o fi e na omo police fon ko bu wo mo pono e ko chi wo mo. Bu wo so a ye se hu no video mu se na otobo. Bu wo so ye se no kitaba. Emu dodo na ko ye nipa omo de bu wo class no fi ni ntoro fo Ababitua, Abeluka, not only Bushi. The book for no buyer. Walker, not oil banner, would be moving nothing over Bibia. Before so Baby Pino, the pussy for Pimpron and now, Tiramani. If the man be Bria, I keep on here. If the young lenses, Manuma, and just and Kitwa. It is so funny, dear. Omo, that in myself, Omona, Mokasiapa. Edin, it is ya de mo watwe mu transa GP beba no ba address mo entesa. Oh, you're watching so channel there. You know, say announcement across the BMP. Almost I should say a channel and a school for everything yako. And one in the day. Be anywhere, school be anywhere with Yako. Now, the air came back to make them would be said. We are by one on your feet to be now work a crabia or fear the show at the work. More can all class 5, more can all classes, more can all HS1, actually donor at Romco. And then you know, she ain't in the moo, and I none of your Majai. And that be a free and none of prayer they see a real being media. Nina, a 12 chap, pussy for Nankasa come to Amokanade. Because you see, I'm feeling him up, pussy can about Mrs. Pussy for Kakra airborne painting kwa Edia Konabati. You say, or fearless and Monday or more Ajay. Danso, my nasi na yamfa wo ensia, yamamu nyina mo kafra. Ene o yawa mo efemo ya eba ni se ya de ha dwen pa ni se wunnim asem no hwe na ye de okwa tete mu se no ya na ya pa yamade hwe mo nyina so yakọ omo kafra yenhwe de be firi akire enso aba ebọ mpa se sisi eno agya ne de agya bibibia be kọ toti wadaroma bibibia so ebọ pnuma na wagye so abusuafo eno eye danso abiam oye nsɛmtwerɛni ɛna agya wɔno so ɛba no mpuntuo ɛho ɛnsankaya na ni di akyire pa ti agya waboaboa dɔma no a wɔnom ate ekuo from sɛ Kwawu Bepon Alliance for Development agya wɔn na kasa kora nso saa de ma wɔn mo ɛne ne bɔn kɔmɔti de ɛkɔ so wɔnom ɛno no areho na sɛdeɛ ne ya no gusu ane yɛ ka no ɛyɛ mensini krakyɛ no ɛwɔ Kwawu anafo mansini mu agya wono so asrɛ ɛsa adwebrɛ o obɛsrɛ bambokuo ni sɛ wɔn mo nyɛ ne bɔkɔ sɛdeɛ bɛyɛ asomtue mapa betimi enso akɔsoɔ na me yentie sɛ de ɔno de ne nsɛm no ɛto adwa
nyese de esi no se akra mienu obi be ko hwe nipa mienu kwa da bi da but amamra enwa me mi gira ha bi mi wo firi ha bi wona na ha na ne mi hu no ha no ne ne esi no mesre enuanom bambofo yi omunya atamfo omunya nipa a omhu ehu emra na Ghana e de ama wo ombo japade ho ban ombo nipa nkwa ho ban se ohaw bi ama enti mesre on se obi anka na koma ntento yenkosi awia dumi le bebo no na elimse bibia ada ne kwan yenkosia bambofo yenkosia na ya twatwa agin yehu sa adwuma ni esi na ma yetuo na no se animonim ni osahene IGP ne mpanyifo ne domo a aberu ye hwese ohaw bia ensori bi ne asumdue beba ma ye enti bambofo no de ombego so awo ha ne damu nyina no ndidi ha koniabadi ahwese bia be yi abusuafo ni awiti yi eye municipal chief executive MC Edema Kwau South municipality no apoya mantam onimonyafo Emmanuel Ata Ofori senior ena yekotie eye nene eno na yanko amanfo adwenkyere nso so Facebook ena mewe Akis Media base Ghana yehia sub president Nanadu timi pamo nkofo a MCs DCs ani ompamo keno Ofori atanso ono kra de ochembosom a wote Ghana for so fantastic Wilbur for so de abase hwe Ghana for ese yani biro ne yebufuo sa vat ne sa electricity tariffs bebre ya eba yeso no ehu 11 ni de keka ho adan ananado no beso okuana ono na samo de abano no Francis Kaswa datu so se Ghana for munhwe yo na John Dramani Mahama Mumano akwanya obebu mafaso sei Tibaomia no obebu aye Honorable Abedi kwada sukuma se ono so ese Ghana for since say die was say die former president say say na nyoma keka ko ne die otimi kura hyehye otimi hyehye de ne hura bo kura wo se ye man kwan no onye wo se Ghana for mumamani na ho papa ena we nso de ne dia ba ko mensa pillar 2 wo se do me kwa benya constituency John Mahama wo promise no so Black Stars for 7 workers se Mahama na ehye bo so obeye Black Stars ho so wase ani ajegon se baby adru de na ne ajegon Jack Toronto ni afamo no a bibi kaswa so de ode aba ono so Ghana asesa pa na dodan kwakufa do asesa Ghana se du nso ni ho teacher for etuom kane ade ebre ko nka brante ye kan last one bi e wa ha ka bete se nkofo de ka okrom ha nkofo de ka teacher for I want to say teacher for because strike on okay teacher kwadwo tapanyi na susu ono nso de abase former president Mahama wodi hwe ka kire Ghana for say baby e duro ne ne se atia faso apeja mame ko SMS na me fa SMS baako bi nso nto hanom sei o se on de ni din eye nyansa ni din di nyansa otie yen efri achim so adro yedase we nso ede ne de aba okay o se di Enoch otie yen efri jiwani o se Ahenkan Kasiebo di dem se ya edidem pa yadase we so edne dia boss di din ede ya oberi odi frachi mesem o se makumantu ewo Mahama ho because Mahama no ankasa de ye hunu ne da yenim de obetimi ani de ontimi nye wantimi kura ma nkane angina so a wo so wo ye odwanfu se odwanfu anyankwa ya o president de se anyamawa wanwa na we so say no HIV hweye me hu ni pa ka menye kwa mi tela hweye wate natural brofo papa adwe mi de si ha beja kwa mi tela o beja kwa mi tela o nja twere nen nja twere tena atwere bone kwa mi tela ko so atwere o muntimi nkan o munyai hwedo ya twere bi amo kasa ye twere bi so amo kasa kwa mi tela de onim na wo twere so ti ase menti ase
ka adeɛ no usa do to be wadwen fa ho ka kwam je na de kuntehwe ɛnna number bi ɛkyɛ sɛ wo kam tell am an fa kwan so fa kwan so ɛne de wadwen be sɛ me nu de opɛ so ɔkyere sa Kamera, your voice note ma wo mo. Ani onya bo. Your full moon fa o san so short. Your voice note ma wo mo. Ani so mu tim